Etahi wā, we go a little bit against the grain there. And sometimes could be seen as a little bit controversial. Koe anō, I te mutunga o te rā, I don't think you can pick one hōtaka that is the real outcomes that Something for the People has, that has te hāngai o ngā kaupapa, ki te nāia nei, ne? You know, one little whakatauki that we got is currency is our only currency. I roto I tēnei hōtaka. We had an interesting question that we had about a 20-minute debate on. There's more potential in making Pakeke more politically aware right now. Ko te matua o Something for the People, he kaupapa I puea ki tā mai o ko sei wānanga, he ha tēnei mea te Māori news. And it's tangi, it was the thing of like my dad trying to steal the Republic. He ha te pūrongo Māori I ai ki te tirohanga Māori. Ana ko tā mau a whakatau ko ngā kaupapa katoa e hia tia ana, e mana ko tia ana, o tira e koe ngō tia ana e te iwi Māori. Kia tukua, kia kōrero hia, kia wānanga hia ngā kaupapa katoa, e whakaoreore nei I te iwi Māori no reira, I toko ake te whakaaro ko Something for the People. Did the iwi establish those themselves, or was that a Crown instruction? As part of the process. Kua toru te ringa mātou e whakahaere ana I Something for the People. It's been awesome. You know, there's a whole lot that happens behind the scenes. We've got an awesome team. We've got people who are really for the kaupapa, and te hunga ka noho ki te pai, kōrero, they are amazing and they're professional at what they do. No, but that's really, he's talking about land, he's talking about... This season, having Hinurewa come in was a really cool dynamic. Initially, when Shay said, I'm going to ring Hinurewa, I was like, she's never going to say yes. Mea rawa, ke ka whakai mai ia ki te tono, kia noho hei kai pāpāho, I runga I te hōtaka o Something for the People. So that was a beautiful addition to this season. Tuākana me tōna taina. Hoi anō, I whaia ko tērā tikanga. I tai mai ngā whanau no te kāinga ki te whare kia tangi I aia. Oh, ka nui te hari me te poa. Kua au atu te wā I whakataki ai au ngā kōrero ki mua tonu I te aroaro o te kāmera. E mihi ana ki ara taua I te pūahuru o te manaki mai. Pārekareka o tā tātou mahi. Anō te rekareka o tērā tā tātou ko kere ama, tātiki ani pātene, me te tira whānui o konei. Ai. E ngā mana, e ngā reo rauranga tira mānau mai hoki mai ki tēnei hōtaka o tātou e ki ana ko Something for the People, anei anō ngā people. E noho nei, hinu rewa poutu rāwatahi ko Kereama, right, tēnā tātou. Ko te reo kātahi, he mea kawe ngā kōrero katoa, mā te reo Māori, ki te reo Māori, ka mutu ruarua noiho nei, era momo hōtaka, kōrero I ngā take o te wā, I runga tonu I te ngahau, koera tētahi o ngā tino hua, ana kua ki te rāhau, ko te hunga kua kōrero mai ki au, kua tuhi tākupu ki ngā pai pāhopori, he hunga I tupu mai I te reo, penei I au, I ia tātou, tai atu ki era e ako tonu ana I te reo. Pehea koe te tuahine? Ka mutu nau mai te aroaro mahana. Nei, ko nei au I rangahau ana, he hara ia te kupu mo te Daylight Savings. Ai. E ko rongo au I ngā taukimuri ko te tō a Maui. Hoi anō ma ana pia tātou e whakatika. Ka mutu te aho nei e whakatauira tia ana tēnei mea te whawhi, te kōrero. Nō reira, koera pia tātahi. Ka mutu ko te aro ki ngā kaupapa o te ao Māori. He mea nei tērā. Tērā mea katoa, he āwhina nui tērā I te hōtaka nei. Nō reira, tēnā koutou, tēnā tātou. Āmihi. Boom! So this is season 3 now, and you know, ngā piki me ngā heke, you got to roll with the punches. Multiple presenters coming in and out. On one episode, we had to pre-record 2 episodes in one day because the Bau Kereama was flying to South Africa. And so we decided, okay, hinu rewa ka mahi I tērā I te kaupapa, ne, Something for the People, and then we're going to do a kapahaka one. And then we brought back Ani Pātene. Cool. Harawai. About what we're going to talk about, and then we go again. Cool. The time now is 12 o'clock. Let's record at 1:15. Ka whakarite ai.
kapa haka special coming for you tonight, and look who's here. Kia ora, te whānau! No reira, what's coming up? Nō reire, kōrero hia ana te Matatini launch, ngā whakataetai kura tuarua o Aotearoa. E hātu. And our picks. Wee! Ana koera te tino highlight, ko te kōrero i ngā kaupapa kāre e whitiki nei te rāne. Ko te kōrero me te whakatairanga i ngā kaupapa e hāngai puana ki a tātou ki te ui Māori. Kaore e kitea i runga i ngā taihana auraki. Take ake, ko te pū motomoto o tēnei kaupapa ko te ui Māori. And I love the fact that we don't care about appeasing to a mainstream audience. Ai, ko tai mai tēnei o ngā rangatira te hiamana o te rōpu whakahaere, te kāhui maunga. Elijah Pue, tēnā koe nau mai ki Something for the People. Tēnā koutou katoa me tēnei honore nui. Nō reira, he āwhina hoki te iwi e ako ana ki te kōrero Māori, kei te takahi te ara ki te reo Māori. And as a recipient of te reo Māori from non-Māori speaking parents, yeah, it's a privilege to be able to provide our whānau with that opportunity. E te whānau tēnā koutou nau mai ki tō tātou hōtaka te episode tuatahi o tēnei terenga te terenga. I te tīmatanga o te hōtaka, our first episode was at Toitu Te Reo, ki roto o Ngāti Kahungunu. Kua tai mai koutou ki te puhitai ore. You know, it was on a Friday at like 2 p.m, so it was a weird time there. But we left there knowing that we needed to do another live episode with an audience, ne? Because he rereke te Māori, he rereke te vibe, ne? And so after Toitu Te Reo episode 1, we're always kind of planning to do a live episode. Fast forward to the final episode, Something for the People, season number 3. It was me, man. Yeah, sure. Yeah. Get them with the Indians as well, making sure that they can handle themselves. We're going directly out. We are on the set, about ready to do our OB live. We're about 30 minutes away. We've had a really awesome team come through, all hands on deck, ready to go, kind of a little bit nervous. The setup's been pretty good. Rich has been amazing with his lighting and camera work today. That's unlocked too. We're just kind of hoping that this all goes well, so hopefully it does. So 5 and 6, is it? Yep. For me, I've been watching Something for the People for quite a while now, and I'm one of their biggest fans. Even if I miss a show, I will always make time to kind of go through the kōrero, the topics that they're going through, and even kind of have a little bit of a wānanga myself. There aren't many places outside of marae where you can have hui taumata and have open discussions, and so what's really awesome about Something for the People is that you can listen to ideas, you can hear what people are thinking. For me, I really like those sorts of conversations, and I like that they're public, and I like that there's access to it. You know, like Something for the People, there'll be a queue, you'll probably just feel it and then you're going to go, yeah! All of that energy. High school. Got the nice private ones on the front. Beautiful. E tino mihi ana ki ngā kaiwhakataki. Kia Kereama, obviously, it brings the power all the time. He's always on the pulse, kei te mōhio ia ki ngā roto me ngā waho mo ngā kaupapa katoa. We've got Hinurewa Poutu on one side, and then we've got Anipiki on the other side. Kia nei, e whakapai ana hau, he hua pia o te tino kore mōhio o tō tātou iwi ki e tino mārama ana ki tēnā ao. Tai atu ki a Anipiki, ko hoki mai anō I tēnei te renga. She's a genuinely beautiful wahine. You know, he roia tērā Māori, ne? And then she's running productions, she's mahi ana ki tēnei tari, mahi ana I tērā kaupapa, no te hōtaka nei o Something for the People, te whiwhi, e tau mai ai te tuahine rā.
Anipiki, rāua tahi ko hinu rewa ki te tautoko. That's me. Engari, me ruma ki wā tātou tamariki ki roto I tēnā ao. Ki roto I te kāinga tonu. Ki ngā kura hoki pia. Kei roto hoki ia I etahi atu rāngai. So she's got skills in theatre and performing arts. And so having someone who is quite diverse in her thinking in the spaces that she occupies was a must. And not many people would see that she would be driving late at night to get here on a Tuesday night to be here on a Wednesday morning. So she was committed to something for the people, and Arataua is very much committed to her. Ahua random tēnei. Hoi anō. E te whānau, anei te wahanga ki anei. The thing that sticks in my head in particular, so I love the, what is it, hapa reo? That's mean, because you hear these things and then for it to be, you know, fixed up straight away in front of your eyes, you're like, oh yeah, okay, that's wicked. Te toa Māui, I thought that was a real clever, you know, concept to bring into our modern world. Yeah, anyway. He rua tori whāpukana. Ko te pikiti o te tangata rā, anei e tūnei, Dr. Ana Hahini, ho mai te pakitake. Kia ora tātou. Kia ora tātou I tā tātou kaupapa. E mihi ana I te ātāhua o tēnei kaupapa me te ātāhua hoki o tō tātou reo. He ātāhua tēnei kaupapa kia hau nei. E tāe nei e tātou katoa kaua. Kaua ko te toko whānake, te toko toru rānei, kai te pai I a hōtaka engari. E tāe nei e tātou katoa ngā kaupapa huhua o te wā te āta wete te āta wānanga. Ka mutu mā ngā kōroro, whakahoki a te hunga mā takitaki. E taipē nei mai ana ki te hōtaka nei, e āta hōhunu ake ai ngā whakaaro, o te toko toru o te toko whānei. Pai, he pai te tohe, he pai te wānanga, he pai te tautau I te ahi, kāti, ko tahi noi ho te kupu, rā ko te ātāhua o te kaupapa, ātāhua. Mr. Ana Hahini, who's the man himself, te kai taunaki te taha ki te reo Māori, mo te taha ki te hōtaka, but also just having them there was super special. Waha, engari, kia kaha, kia maia, kia utonu tātou ki te reo Māori, hei oranga mōna. Koe rā noi ho tāku e te whānau. Tēnā koe māpau, kua rangatira te hōtaka. E whai whakaaro ana kia aukaha, e whai whakaaro ana ki ngā whānau o Tahu News, ne? E whai whakaaro ana ki te whanaunga o ki ngā whanaunga o te hiku, kaha tautoko ana me ngā reo irirangi kua whai mai I era āwhina nui, ne? Mei korea ke koutou. Obviously as well, te māngai pāho, e tautoko ana I te hōtaka, e whakaia ana, ne? We're always kind of keen to take a punt on a show like Something for the People. Etahi wā, we go a little bit against the grain, ne? And sometimes could be seen as a little bit controversial. Hoi anō, I te mutunga o te rā, I don't think you can pick one hōtaka that is the real outcomes that Something for the People has, that has te hāngai o ngā kaupapa, ki te nāia nei, ne? You know, one little whakatauki that we got is currency is our only currency. I roto I tēnei hōtaka. Ready to cut to. Thesis e kai te application kia wai ake. Kia te māngai pāho. Kia whakaata Māori te tuatai. Punei te wā, whai rawa o te arawa. Just goes back to the name, eh? Something for the people. E mihi ana ki ngā people, ki ngā ringa, ki ngā waiwai, ngā kaimahi o Arataua, ngā tini torotoronga. The man Alex there with Local Gecko Productions who've been charging the last few years, man. And me kore ake, ia me ona toronga, Something for the People, man, would be a hard wakara to get going, eh? We're really lucky to be able to have presenters. We're really lucky to be able to have a team. You know, kahurangi's in there going, yes, no, yes, you know, kei muri e āta whakahaere ana I ngā iti tīma. It's a full-on machine, but ko taua mihini rā, e uru ana ki te kaupapa. So that's me. Ngā kōnui, e rā mea katoa ngā tuare, he mihi nui kia koutou katoa. Bueno, tēnā koutou, e mihi ana kia koutou, tēnā koutou, kia ora tātou katoa. Hey! Cheers! Kia ora!
Thanks.